Kemo khundor pai bazani pai tumane hoitongkha risini muya molasa mokhe bai songi tal naina je bai sakan rok yang samuk mukhui sagana je bajrani guduk sak oro sagruk sak nei sar ni mo sobana saran chong sa the wah ba salah harus sudah ada tapi ini bas setang harmoni itulah tak kau itu mana bang ini biar apa tahu sari gong ke ko kolai ini baca kipai ini ke alok itu nyeri dekara tahu mansukui dong mana ke mana mansuk baca sama kya akaran baca sama kya kon sawi semi aku ke nagina tanya sudah mana kira mungkin first time ang songan ini tanya dong mungkin rok atharanya naiknya ke ang betul song mungkin saya kali payah berakar tak kayaknya ramai tinggal blog na so guys mungkin ang akaran banyak song selain song ini mangso baik song ya tak tahu kayaknya akaran baik song ini akaran mangso nak baca kajian A few moments later. So dia war paham jatuh na, mungkin tahu mungkin kang budik sung naik jonggo jatuh ndakara, mosoro kira macam terus tahu kalau bui sung sinai, teki sange thogo, saya ni robot try kaya. Soalnya thapa kita ilmu seni doa, pokoknya sekaham dong. Mama gini susah dong sesang. Mama, 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 nok tangan dok dong, ini kayak barawai kok. Lama wak satu dua nih, dok, kustabil dok. Okay. So guys, mungkin mau khundor pai bazani pai tumane hoitongkha risini muya molasa
So tinin bagay video sukna ang video gusto kinai hambay tay subscribe kay din ro subscribe kaya ro like ko kay din comment kay din okay asuna hambay